Tania Gauri Nova. Kokong Lakad, Tania Gauri Nadipa. Next, Kosong 9, Fatia Humayra. Kokong 9, Fatia Humayra. Selanjutnya nomor urut 10, Hana Humayra Hamra. Sepuluh, Hana Humayra Hamka. 你会让我的忘记我。
04 Raya Sadika. And when she passed me by, and leave a wink and smile, and I was on cloud nine. You move your hips and lick your lips the way you think you got me up so high. And girl, you got the body of a girl, I got the body of a wanna cry. And girl, you know, round and round your love reminds me of like a hula hula, hula hula. Next, 24, Andi Mufida. Baik, selanjutnya kita sambut kategori A Putra dalam pemilihan Valentine 2022 Modeling Competition. Inilah dia kategori A Putra. Nomor 17, Andi Afif Mirza. Next, nomor urut 32, Muhammad Habibi. Inilah tadi kategori A Putra dan Putri dalam Alicia Gracelia Wijaya. Next, nomor urut 20, Jenny Zahira Hadi. Jenny Zahira Hadi. Nomor
Nuarisa. Putri Inggil Nuarisa. Selanjutnya kita sambut kategori B Putra dalam pemilihan Valentine 2022 Modeling Competition. Nomor urut 19, Raya Al-Qudran. Raya Al-Gibran. Habib Bang Ade. Dan inilah dia para di akhir kategori B Putra Putri dalam pemilihan Valentine 2022 Modeling Competition. Parade kategori B Putra Putri dalam pemilihan Valentine 2022 Modeling Competition. Dan selanjutnya mana nih kategori remaja? Karena sesaat lagi parade awal. Andi Fayat Alfian. Next, nomor urut 18, Nuriliya Putri Andi. Next, nomor urut 24, Andi Balkis.